Medisi no bejam dwumedie no eto aso fisa fei na da ubon krata no ene de ekoso ewo online ahodo no so eba wakwam oman hene kwabena sante na afia mankwata maklo aye krado aye kabum ede online ene de ubon krata no asomom pamcho me mamachi nyame Adom no nso nkwana abagine so na holiday pa na mehwese me dana me yere dana me sorry pa ejede ene mari bu awuntimi kaze ebufu ya chen bibia na wada so hwe president me describe wada ni show wada na wada ofrene say oso me hwe a obenyame oso me hwe a obenyame be 233 honum no bo ze na US da ze o normal o chumu kakebe 330 no to say we dey be peja next gear no you know edi da me anim ne solo bre ansa na sorry me bre broso you know o sorry sa pa no ni asa hancho tina na de bi ka chem say sorry aye sorry nyina menu me nyama ma na nye kwa ko ya say sorry dodo na aye sorry nyina be kwa egosu tu galam say MPP ni EC ko NDC ni EC ko ni nyina ye tumi kakra na omo pe no e dia be di o man so no eno ho ntokwa no eti o sori sa na o sa ba betiti sai de no wasuma e ha dwini no e ha dwini papa enti mebunu no de bia me ka chemo ese se obia position ne ho se obe build the capacity is important. Our reliance on political figures and sometimes politicians and political parties no ebe kuyen they say baby e nyina ya do nti am papa ya semi ya wakai Professor Oduro Usu o say ye nyina ye nkambom ye nkuntia illegal mining entimi nkoye obi asudie bi mo because mo nyina failure NDC was in power, they pretended in court to almost solve galamsey illegal mining. NDC MPP kwado mbamba tia gumba. Amukwa to the extent that mampenyi nankasa. So now enye John Mahama ana enye Nanado, enye NDC ana enye MPP. Eye mene wo mienu na sese ye boama sa illegal mining no. Etimi koso. You know, so minim di member so dey ba no say oko ohonoma o church we say why musicians are most likely to be denied visas at embassy. I feel we be edu no. Ntino. Omo fi from do. Well, omo ye omo ma. Na wa all your man in the first year ko embassy so me musician. Well, ewo mate batubati asie ya na chese eno ye nkomotuche ekoso ewo hetafam yenuanom het na chese wo mu de sergeantofo ne hwa na wo mu ko ne ade anti ena wo mu kyeremu se ne enti a ajontofo binum wo mu kodu embassies bi sombeso mu tukwan a na aya na to de bi a yesi ye wo mu nko enti ade comport no so ye event promoter na ajonto ne bi si wani so a oko hitsonline.com honma oko adomonline.com a hits nkoma wo mu di ye no na chese wetumi atie na wafa ababi afiri mu na afei waye homework ewo ho etimi fie no so na memra foforo so we eye 3 Ford vans and Opel Cadet vehicle bent in Kumasi nti ena asejurube eyesi yo asejurube ya egu ehanum seyi nti enya samodesa no pay adomonline.com ebo eho amane na ba konso eno so fa edwedie eho nsem adomonline.com how say car dealers bear thieves over 30% penalty on duty. Car dealers bear teeth over 30% penalty on duty. Inti womo a ekokwa so kwa ma no ne kofa car se ba no womo so etore bi e womo a won se na omaba omasa ba bi wom kire se 30% penalty no duty na obedu ho no mo aye ewe wo no womo kire se da bi enkoyie ma won sa nti womo akasem enye sa ayiboni bi ena ebinu pese womo eyi won ena curfew impose on Bumpurugu and its environs and also mejidi se ense da anya wasem foforo sa afi se womo ka omo ho a curfew no so ka ne ho nti na no womo ka omo ho no curfew no so aka ne ho
no ho asem adomonline.com na the affair nigide ho some say entertainment no so I have not dated since I parted ways with Burna Boy into Steph London and can no my mama na ye when you bro society adai na we ono anasem na wo na do ho na so ni padua no oni obi anko ayonkofa bi a we no so no ye no bi nya daje we fiti prekope no kai ye komo twetwe me so opekura na o ni pa do na ho no mo si o mo tiri mo po se ayonkofa no kai ho nti we no de ono anasem o ko ni Steflon Nidi no don crack ho Steflon ti o man here na ko no tum na pe ba bitira baby na ono afa eti pacha o man here fia da bo krata na so dia me ke fia no kwaso no we dey say obi kra sister ana meboa people are trained o your sister we dey o say onya sister na emomu no e je no no function we na obi share so kwa bibia na na fa na dia asemi a ya musa na ko nka ana se musa na mo yi ano enti we say o yi ano o wa hele oza okay well kwani ma asa dwe na yeshe no bia ye du no kwa de we no de dan e de wa wasem o pe kura fa ni pedua na dwam ja o yes bibia akoka papa enje twede da ma mi de bia anso beka je fa cheme ah na we de se wo sia ye na de de ade bia nsi da ni o woni Jesus ne ho amte dodo o ma he ye wo ema no bebre wo ha ye Ghana foi oba bia otimi bo ne homode siesie ne ho yie no aya na ye wadwen bi se efi bema ho yes na so ma ne bi bo mankasa homode asaba no bekom no oni bema wo na kwen enti wo kire mu se e bia the fact that itimi koba no na me ne Burna Boy jaye no me bo me homode na we wonti ase so lo mu nyina wa kire ho uti me jaye o se ohoro o bo won ba so se ni udu sa e be hwe ma mi sa ba ye oni no chaka ye ase bibi wo mu a e bia da to dwa delegate obokrata anu ana me de ehase na wona ehwa Adom TV yen kase ne ye news or radio ne de wo mu atete semi arehosam ye si ye kumase ehwe ye boa obatan ne mama enu ija hye wo modwada no ahomachen no da delegate the obokrata ye ni mo ha ne si su to na light ne tender keka bom hu ya ne sum kabi musie ma mene ne maitie mu bia ntimi anye wo so wo ma hia da ne nso mo ya ti wo hwemfoni e da ha no ma dumja pani bia wo gina so na ono so try dum di aka no ti ho asem delegate obokrata no so de aba e say de we de radije so bam e de osofu bia asem o kan na no da asa sore ma ne mema ne you should guess no wo dan mu a Fisofona no ade aye de agese de ahujim ada de adu de se de ne makeka kro no ise nyame bam because asofo no bi de ohujim hwe osofo news ya ma me de mayi sofo sofo ni ohene ka bom akum osua ni nurse ni yakosie no osofo very serious nada na mum nyame de oyo man hene a ka ebeyire no ye fia enche kura wona ma yiwa fi o o de nyame din di boni sei it we so sofo na o court no sofo na o kura nyame asem no o she China fo achi o mu tu galam sei je kasa o ma wo kan ja kan na edin anu odin sofo cause ye ni momu nyina so ye nka de bia so say minister momodi position momodi so ni pe o to nchen yo o to community mu ho wa ni onchen se ni po ya kromfo ni pa so onchen na djumo ya na djonko na security be kura no oni off so o bo adwuma ni ani pa chese neje asa on ahumo bro no nti yenti ade bo ha enye so yenti menka because wo kokan on hwe nice way you nua ma bisa asa umo bi adwuma bo na se be yi ho ama be edu no operation be yi ho ama operation be yi ho ama because ye who are mad the solution to our challenges and their problem sasa nkwese hwe tie ho asam so no na wa ho no de ekoso wo ho no they say another body so na ye hunu ni they say bambo for the 100,000 Ghana cedi ato ho wa wo ye ne nsentwa ho meje sa 100 cedis ni tie 100,000 Ghana cedi ato ho wa obeboa me hunu nipa no a wo hye sa wa akro no mu ho no wo kunkum security fo
siesie wo mu no omi ehu wo na mmra no ne wo nya adwuma eho asem MP and 15 others in trouble over power theft. Nti Ebenezer Oklete Tailabi ono eho asem eno no nya de ga ono yakasa wa enye no kure sao yeah but I don't know why omo person omo ya piano the kind of politics we do in this country. Yeah, some no makachiri CG for sometimes most release a statement to this effect. Some about the charge, what is the charge? Say no cry because said the Oklite car we could see say so no dia. Then we are all guilty of it. Me were the same compound, me meet am me use me boys quarters. Can you any ho? Me use me main house, my fa qualified electrician, certified. I'm an actually can you call me boys quarters. What is the illegality here? Because that me can we could see says if that is the case, then I am also practicing an illegality. Some of these things, no, you may are responsible for that. Or more in quickly, Mumra, na Mumba Fanchile, Mumra. So we are mono toss. Easy statement and illegality. They are too political. Oh, no, I was having a caretaker. Yeah, Massambia, the Biasa, Becombe, I say it here. Now, fishy, what's all this? Or Mike a crabby woman, a man your seminal at you must say it. In your mind, why? What do you want to achieve? What do you want to achieve? So, ECG for Miss Remo. What you do, baby? I'm also Mohoya hometown. This matter of Yellow Crobody, Monsense. Nobody, the best show be a chisel moving trial light bill. Come me tria. And no other crime, you can come in, which is a serious econo. One because I one now use you. But one now use you. The man cassa. Then I meet you, I was a moving tria. What's with that? Most so press la dey catch money solo watch e gata won na matoto and FD for kasa no say no kwa na taste wo aduane guy no gata no o say na ede e me kwa da me hu solo mo adwene ho aduane guy na o gata na in once na ni nyoma hodo obofa so no and na Dominic pe watch na esi gata no kwa on to koko de na ze wa wi kra I don't know say press la moto ayi bi wa kira na wo say wa di bia o so nipa wa ha ne won make say yes na na nye nipa pe aso de gira Ediasremu yeah diem FDA for that you know examples of the mind you know and one because FDA for na caution the public against unhygienic food say Ghana for emu dudu na no e de ekwa de say watch e bengata ene ne pe la shishi misisi gwata no nti mesremu omoka ni say no be o say bia agro no mudi but udi agra and also so and mo ton nuane no the first condition apart from nipa na woton no uni insayare bia no the second condition is bia woton ade na nkasa the ma enipa bi ni munya akugudro say the so called Polish restaurants na eatery joints no ukọ mo kitchen so a on ya be fit Joy TV for adarma oh be fit because baby prepared you and pa the bread the bit table so if you have an idea it is sometimes so share gata na ko be fan which is not good men of because of this city go and compromise but o share baby a so called big you know omo no aduane de brain ni ni omo de ye aduane de brain ni nsuo bi e ma espa nsuo ayese free kwanche baby tema kora manipa ayese ni obi mu of for tomatoes are more share ma o se sa ofom no de awo mekwa ayese pacha o ade piero mu ono wa person spend be 20 or 10 20 dem ko achiro so spend be 6 series edidi peche na be pacha ene Ghana de 6 series de enya piero mu joint bi a o ti abetie ene na ma 6 series a udimi ni wo zo no wa kill ene de nyo ma wa se gu body nim no oh you see o kele brand no eni abetie de ye ba me jeze baby a o konto no and the problem no abetie de ye die wo ye me ko recommend am no na aduane bi amaye eno ne ye yare bibriba yi na ye yade so atase ba wo di yankasa ampesi manken bode abetie fufu you know di yankasa ye moni bi abunabunu rere na o de prekese na abamduro ni sa ne bi e wo won kama ka rere kra no bia o ne president omo ye nkwada nti no onim rere nkwan asemi and the mapa wa was hey asemi how my boko here the Ghanaian Times say mother 2 kids die in fire if you can watch them that I think the big story here let's unite to fight galamsey
and NDC rejects EC's proposed Ghana card as sole registration document. Oba Daily Graphic, any man say. And Nkrumah Memorial Day revives spirit of patriotism. It's very important because national security documents are the king can the Maui Ghana and so you're proud Ghanaian. The Kenny, so you're Ghana and in Argentina, so you're a proud Ghanaian. It's a so man who create Onyoma Mudaho, Odo mine, na Utu who change so my. Into patriotism, love for your country, honesty, truthfulness, and transparency. It's very, very important. Into Yedi, Yakaka, and Nkrumah, not just any, I see a kai a tuwacha. Ye papa no ye nananom ye nuan momudi ye nim kan no woni be tu o mo che e wono kredim ene odom ene pepam ene obi nko ya o ma adwuma kwa na wo na nim a se isu beto wo muna kisi ye de o cheche wo zo anim nya fe muna sa maka ho muna obi so ya no pa na nim na tia no ba wo muna kusu wo muna de bia na e ka che wo ye obi muna sa ebi so na ma no yeah muna sa ensu emuna nti ya hwe ensu emuna ya can't be trying what who said ebi nim so na ma no mo buda mo nim sa ozu problem muna bibia na dia pa na woji owiase koyo ma adwuma you see what is here your ma adwuma that day na na be ne ya oh chairman my leg no be easy we dey go this day you dey go this open 10 or more man now about back to normal na 9 o'clock ti mo ma yentu ye ho nchema Ghana because people sacrifice before we got to this point ba ye dey mo so e mo ho ahonte ne mo 3 ne mo 2 minutes ya mo ye dey mo mpese e betu ye ho ache enanye my friends yeah say dey ahimana bem no ma be twa so na the online there will be and then online no there were hani be ni but online there will kano kabika hu because sa to hu acha na ye kai ayira kwan akanifo no ohun so mo ye nti na ye kan ne ohun say operation clean your frontage na ye fa na sem hia na nya samwa na ye kan ka oman ya yetimo nso waboboa no so age se ye be ye bibi mra say operation clean your waboboa no na se de ono clean ne de no so otoni ye ton a o se wo beifo ana waje aduro o so de odi ne si baby pacha no na ye nta o se obi ye ton de ye nta odi and at the end of the day so ye di na ye yare koyemu no owu a o metobi o yare o metobi o adwuma na gu me the brofo no negu hey myjoyonline.com amembobo so Black Stars new sponsor Mara is not licensed. Bank of Ghana wants entino fanasem here Bank of Ghana wants the na to say Black Stars new sponsor Mara is not licensed. Bank of Ghana wants entino oni ni din kita ho bia na to say wama enkai boye fi Bank of Ghana hono ayewo asim here government assurances not enough jail Aisha Juan kenashigbe ena kasa asim nti se ka galam se asim na ka Aisha Juan asim na kenashigbe de na no atum bi no kenashigbe so how can he jump into such a conclusion he has absolutely no right with Ninim okay. or one to jump into such an unfair conclusion. Okay. Because only the two to say we're practicing an illegality, I don't think it will be fair. Okay. Yeah. Okay. Ghana for who are consumer. We are seeking for justice for Ghana for who are consumer. So akokati baby at the same. In as much as we are thinking that the deal that Aisha Juan has taken us through as a country, it does not warrant emotions. It is the law. And they say taking the due course. But mama me and in jail says it. Okay, te ane kenashigbe de no ena Aisha Juan kroya so de wa ha Lance Minister Jinapo Ensofoni the house say Aisha Juan will be convicted and thrown in Ghanaian jail. Ntino na chese no so ehwasem eno Lance Minister na ekasa asemi iti ba ko be so wa ha ye in pictures where na chese picture story no ekwa peman celebrate Ojura festival me did say Adom TV ama wo hu sa amane ne amamre dodo no ekoso ewo Ojura afahye no asefi se etwa bibia echechero bibia ma wani so hu bibia shame on Akufo-Addo Frema Osei Opare for and my him buambrofo na mi hunu bo reneging on Mohammed's entitlement
reneg omo no ade ese omo ye no omo nye you know Emma Mahama no na yese nkomo ye maka ne mapani Mahama no omo nye ene ne yese eye Kufuado ne maami ose free ma opare akosia ne di ye me then yese shame unto you say mo anye ne saa nti no Valerie Sawyer ena eka sa asem no police announced 100k Ghana cedis bounty for information on war killers. Adom kase abo ho amane dada. Enti eno ho asem enso eno no nti myjoyonline.com dey wa hani. Ayi mame me enra na me tie ayi my two. Obisa question na nwum bi na ebo. Na no wo obisa se okwa aware abisa na na wo ho ana. Okwa aware abisa na obi enye sika na ya ho. Okwa aware abisa. Ya to ache gatem. Ha na dipa do bia kwa aware. Obisa na se na social media na dey wari dizi. Asam obisa asam be kwa aware abisa siansa no. Yebusu ya na. Wo ho ne ya na. Yemusa hwe. Opa abisa PR. Jese eni ho. Okọ South Africa okobusa. Ko obo ase obusa. Okọ ni kuro akọ mo okobusa. Can you know them not cross just like that? Our year was ade ehuhia. O my he wo konzima. Na me konzima no ni. Me tell na waka me konzima no. Me gibre ma busuafo me no cross pass. Ye ti omo asehwe butwa abakosem ene enchi na sefo. Me gibre wie no. Ai hu se mu da ofan ana efiba asante dako. Because it's a good ene o say ye mo sema. Ye o ba sa obusa. I say obusa. Enye say me question am say obusa. Na me musa nka me komanim. Sahu. Onko fa ayida on. Kayiri bumbu. To mo musa. Na piaro ha nyina o wiase nyina. Pi kwai nere dia. Yerbesia. But I saw him and then they said they be sending decoration. Already beside no chain. They all cut ra ho pa na musa. I said me pa my two beside no. See safe na obesimu aya bisa. Resela e kwan no wa do. Na hwan me brand mumusa o osmo. Mumuso appearance na keko o hwe so man yen afusu nti o eku o na se nya afusu kra o rewe anya afusu okay temusia for ya mobia holiday ya mobia afofida but na want to she wo bedwam so kra no se omra so aya bisamo because yen consign o consign aya na aniwu ensu bia na enti aya bisam enti the holiday but Adom TV de ye holiday ye somo sa enti koso ana hwe Adom TV pamcho ye mamache edamase